Svi koji su ikada bili u tim oblakoderima znaju da na najvišim spratovima nemoguće otvoriti prozor zbog posebnih sistema zaštite, koji su pokriveni kamerama, tvrde upućeni. Pevačica Andrijana Lazić, 28 godina, poginula je 10. januara u Dubaju nakon što je tamo otputovala sa drugaricama i pala sa 24. sprata jedne zgrade, a sahranjena je 9 dana kasnije u rodnom mestu Velino Selo. Međutim, detalji oko njene misteriozne smrti i dalje intrigiraju javnost, jer postoji mnogo kontradiktornosti koje upućuju na mogućnost da je pevačica možda i ubijena, što istražuje policija iz Dubaija. Mnogo je kontradiktornosti u svim dosadašnjim detaljima vezanim za njenu tragičnu smrt, a najveća misterija je to kako je mogla da padne sa 24. sprata kada su na toj visini prozori zapečaćeni i obezbeđeni kamerama. Svi koji su ikada bili u tim oblakoderima po Dubaju znaju da je u najvišim spratovima nemoguće otvoriti prozor zbog posebnih sistema zaštite. Nikome nije jasno kako je neko mogao da padne sa te visine, a da ostane sve pod takvim velom misterije. Njene drugarice koje su sa njom bile u sobi, a tvrde da ništa nisu čule ni videle, takođe su ostavile sve u neverici.